Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih. Saya nak bentangkan tentang Business Model Canvas untuk Mata Surah Services. Nama saya Muhammad bin Kamarul Azizi. Okay, untuk value proposition, kami melaksanakan practical execution ready strategic solution. Apa yang membezakan Mata Surah Services dengan syarikat yang lain, kami menempatkan Mata Surah Services sebagai satu badan konsultan di mana kami beri servis consultancy untuk bahagian strategik kepada SME dan juga syarikat-syarikat kecil, kepada peniaga, ahli politik, sekolah ataupun pada sesiapa pun yang mempunyai matlamat yang jelas. Kita akan rangkakan dia punya perancangan strategik ataupun dia punya framework lah, dan juga pelaksanaan. Untuk kita punya customer relationship, kita ada strategic consultation session, kita ada monthly retainer based advisory between 3 to 6 months, dan juga performance monitoring dan structured flow up. Untuk channels BMC, kita ada direct referrals and professional network. Kita ada WhatsApp and direct consultation engagement, di mana bila kita dah selesai buat training ataupun kita bagi konsultan, kita ada follow up melalui WhatsApp group. Kita ada official website, kita ada workshop, kita ada strategic partnership and collaborations. Seperti nanti lepas raya, Mata Surah Services akan bekerjasama dengan UNDP dan juga Microsoft untuk projek di Kulai Johor. Untuk customer segment, kita punya customer segmentation adalah small and medium enterprises, SME, F&B businesses dan juga restoran. Kita ada klien di balik pulau, di Penang dan juga di Kajang. Kita juga provide professional services providers seperti clinics dan service firms. Contohnya macam ejen-ejen takaful ataupun insurans, klinik-klinik kesihatan pun ada juga. Kita juga antara customer kami juga adalah seperti startup founders dan juga entrepreneurs, juga community organizations, NGO dan educational institution. Ini seperti kalau kata NGO ni, biasanya matlamat dia adalah untuk kumpulkan dana ataupun buat volunteer management ataupun project management. Kalau kata dan juga last but not least, politicians lah. Politician ni biasanya kita akan berikan framework ataupun solusi di mana bagaimana untuk menang hearts and minds lah masyarakat untuk convert kepada undi. Untuk key partnership pula, key partnership bagi Mata Surah Services adalah financial advisors dan accountants, creative designers dan media specialists. Kita ada legal and syariah advisors, government agencies dan juga grants bodies, industry specialists and subject matter experts, dan technology and digital system providers. Untuk key activities, kita akan buat business diagnosis dan strategic audit. Dan nombor 2, kita buat development of structured action plans. Kita buat juga dia punya framework sekali, dan klien kita ada bagi pilihan lah, sama ada dia nak framework sahaja ataupun dia nak execution sekali. Contohnya macam klien kami ahli parlimen yang sebelum ni untuk PRU, dia pilih kedua-dua sekali lah, dia pilih framework dan juga execution. Dan nombor 3, revenue optimization planning, dan kita ada juga buat operational restructuring dan SOP creation, dan juga nombor 5, KPI tracking dan implementation oversight. Okey, apakah kita punya key resources untuk Mata Surah Services? First kali, strategic consulting expertise, di mana kita ada pakar-pakar daripada bidang-bidang tertentu yang terlibat. Ini semua on project basis. Kita ada juga priority frameworks dan templates. Kita ada tools-tools yang kita gunakan untuk capai objektif klien lah. Kita tengok pada keperluan mereka. Kita ada juga industry experience dan business insight, dan kita juga menggunakan AI agent lah, di mana kita latih AI agent tu untuk jadi kita punya staff dalam beberapa bidang yang tertentu lah. Okey, untuk cost structure, operational overhead, iaitu software, subscription dan digital tools. Di sini di mana kita banyak menggunakan kelebihan AI untuk lahirkan AI agent. Talent and specialist collaboration fees, di sini yang mana yang AI tak dapat nak lakukan, di sini kita akan gunakan talent lah. Kita akan guna pakar-pakar dalam industri tertentu. Marketing and brand development cost, administrative compliance expenses, travel and client engagement cost, system development and documentation resources. Ini standard lah. Di mana revenue streams untuk Mata Surah Services?
kebanyakannya project based lah consultation fees, monthly retainer advisory fees, di mana kadang-kadang tu kita ada buat konsep di mana kalau kata klien tu tak ada cukup bajet, kita akan buat based on performance lah. Kalau kata let's say dia dapat reach certain revenue, contohnya bulan ni dia yang target 100,000, kalau kita dapat capai dan kita agree on percentage, iaitu seperti performance success based incentive, okay, corporate profile and proposal development services, SOP and system development packages, corporate workshops and training programs, dan last sekali strategic partnership, revenue and sharing models. Itulah sedikit sebanyak tentang business model canvas Mata Surah Services. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanya saya terus. Terima kasih.